Zaleđeno kraljevstvo, drugi deo. Nekada davno u kraljevstvu Arendel, kralj Agner je svoje kćeri Elsu i Anu rado uspavljivao pričama iz davnih vremena. Jedne večer im je pripovedao grupi nomada po imenu ljudi sa severa koji su živjeli u začaranoj šumi punoj čudesnih duhova. Miroljubivi severci pristali su da dele svoju zemlju i vodu sa stanovnicima Arendela, a oni su im za uzvrat u znak novog prijateljstva izgradili branu na reci. Ipak nije prošlo dugo, a između dva naroda izbila je velika bitka. Razljućeni duhovi okrenuli su se protiv oba naroda, a nad šumom se nadvila neprobojna izmaglica, zauvek zarobivši sve one koji su se u njoj zadesili. Ana i Elza slušale su očevu priču bez daha. Misliš li da će se šuma ponovo probuditi? Zamišljeno upita Elsa. To samo Aktohalan zna, odgovori joj majka. Aktohalan? Šta je to? Čudila se Ana. Kraljica Iduna im tad kaza kako joj je njena majka često uspavljivala pesmom o tajanstvenoj reci Aktohalan koja krije odgovore na sva pitanja o prošlosti. Hoćeš li da nam je otpevaš? Upita Ana. Kraljica pristade pa nježno zapeva u spavanku. Devojčice su ubrzo utonule u san. Od tada su prošle mnoge godine, a Ana i Elsa su ostale nerazdvojne, uvijek tu jedna za drugu. Njihovi roditelji nestali su u moru, Olaf je naučio da čita, a Kristof je skupljao hrabrost da zaprosi Anu. Jedne večeri, za vreme igre asocijacija, Olaf je skidao delove sa sebi i pravio figure, a Kristof je pogađao šta one predstavljaju. Možda je jednorog ili čajnik. Kada je došao red na devojke, Ana je primijetila da njenu sestru nešto muči. Jesi li dobro? Upita je. Samo sam malo umorna, odvrati Elsa, iznenada odlazeći na sprata. Kraljica je bila na mukama. Nekakav tajanstveni glas koji niko sem nje nije mogao da čuje, neprestano ju je dozivao, pokušavajući da je odvuče daleko od Arendela. Ogranula si mamin šal, reče Ana. Uvek ga nosiš kada nešto nije kako valja. Ne želeći da njena sestra brine, kraljica jednostavno kaza. Plašim se da opet nešto ne zabrljam. Uvek ću biti tu za tebe, uzvrati Ana, pa zapeva u spavanku koju im je majka pevala kada su bile devojčice. Usred noći Elsu je probudio onaj isti glas koji ju je ranije dozivao. Dok je koračala ka fjordu i pevala u odgovor tajanstvenom glasu, Elsi nešto pade na um. Uz malu pomoć magije, ispravo oklevajući, ona stade da baca snijeg u vazduh. Iz njenih prstiju razleteli su se prizori kakve nikada do tada nije videla. Zadivljena onim što je stvorila, Elsa je oslobodila svoje čini. Ogromni talas energije preletao je preko fjorda i snažno eksplodirao. Vlaga u vazduhu smrznula se u sićušne kristale sa simbolima vatre, vode, zemlje i vazduha. Zaglušujuća buka prenula je Anu iz sna i ona, tražeći Elsu, otrača do balkona. U čudu je posmatrala kristale leda koji su lebdeli u vazduhu. Tada ugleda Elsu kako stoji na ledenom bregu iznad fjorda. Čim su se sestrama susreli pogledi, sa severa se pojavio zaslepljujući snop svetlosti, a kristali su se sručili na zemlju. Kraljica je potrčala ka selu najbrže što je mogla. Kada je i posljednji kristal dodirnuo tlo, u Arendelu više ništa nije bilo isto. Voda je prestala da teče, vatra se ugasila, a naleti snažnog vetra isterali su seljane iz njihovih domova,
dok im je tlo pod nogama podrhtavalo poput morskih talasa. Dok je Elsa stigla do sela, Ana i Kristof su već uveliko pomagali seljanima da se sklone na sigurno. Kada su se svi našli na liticama visoko iznad Arendela, Elsa i Ani ispričala sve o tajanstvenom glasu. Šta ti je rekao? Upita je Ana. Kraljica je tad objasni da joj glas nije rekao ništa, već joj je jednostavno pokazao začaranu šumu. A onda nas je oterao iz naše kraljevstva, primeti Ana. Da bi nas zaštitio, objasnio je Elsa. Ali od čega? Čudila se princeza. To još uvijek ne znam, zamišljeno odvrati Elsa. Zemlja je ponovo počela da se trese, ali ovoga puta to su bili planinski trolovi. Deka Pabi dokotrljao se pravo do Else, osjećajući baš kao i ona da su duhovi prirode gnevni. Prošlost nije uvijek onakva kakvom se čini, kaza mudri trol, a kada ne vidiš budućnost, samo sledi svoje srce. Kraljica je znala da što pre mora da otkrije ko je to doziva. Kada je svanulo, Elsa, Ana, Kristof, Olaf i Sven zajedno su krenuli na sever. Put ih je najpre vodio kroz mnoga mesta na kojima su već bili, a zatim su prošli pravu nepoznato. Uz mira i dana, Olafovo neumorno čavrljanje već je svima dozlagradilo. Otkako je naučio da čita, Sneško je bio pun zabavnih činjenica, a dugo putovanje predstavljalo je savršenu priliku da ih podeli sa ostalima. Jeste li znali da voda pamti? Upita ih. A znate li da je 6 puta veća verovatnoća da će muškarca udariti grom? Žao mi je, Kristofe. U osvit novog dana Elsa kaza Kristofu da zaustavi saonice. Ponovo čujem glas, reče. Na jednom uzvišenju, tik pred njima, uzdizao se visoki bedem svetlucave izmaglice. Elsa je potrčala pravo ka njemu, znajući da su najzad stigli na svoje odredište. Nakon što su Olaf i Kristof bezuspešno pokušali da se probiju kroz gustu koprinu, Elsa je čvrsto uhvatila Anu za ruku, ne bi li joj sestrinska ljubav pružila potrebnu snagu. Lagano izmaglica se otvarala pred njima. Učinit ćemo ovo zajedno, važi, reče Ana. Zajedno, složi se Elsa, obećavam ti. Kada su prošli kroz gustu dimnu zavesu, izmaglica se ponovo zatvorila za njima, zarobivši ih unutra. Olaf dodirnu izmaglicu iz koje su upravo izašli. Ponovo je bila nepropojna. Pustila nas je unutra, ali izgleda da ne želi da nas pusti da izađemo, zaključi Kristof. Kakva prelepa šuma, kaza Elsa zadivljeno. Dok su nežni sunčevi zraci obasjavali rastinje, prijatelji su imali utisak da koračaju nekakvim čudesnim snom. Zlatni listovi presijavali su se u bujnim krošnjama visokog drveća koje se uzdizalo pravo ka oblacima. Družina zastade opčinjena prizorom. Ani saote uzdah kada je sa jednog uzvišenja ugledala branu iz priče njihovog oca. Bila je to stvarna i još uvijek stamena građevina. Kristof joj se pridruži, pitajući se da li je kucnuo čas da joj da prsten koji je sve vrijeme krio u džepu. Ali, pre nego što je uspeo išta da izusti, Ana preplašeno odjuri da pronađe Elsu, koja je odjednom nekud nestala. Elsa, tu si, radosno povika princesa. Odahnula je kada se uverila da je sa njenom sestrom sve u redu, ali sada Olafu nije bilo ni traga. Tek što su ga pronašli, Sneška ponese duh vetra. Snažna struja rastavila je Olafa na delove, vrteći ih u krug. Dok su pokušavali da mu pomognu, i ostali su se našli u opasnom kovitlacu. Pomoću magije
Elza je spriječila da jedna otkinuta grana udari Anu, nateravši tako duha vetra da oslobodi njene prijatelje svog stiska. Pokušavajući da se i sama izbavi, kraljica ispali snježni talas pravo ka centru vrtloga. Vetar se tad još snažnije uskovitla oko Elze, sve dok nije raširila ruke oslobodivši svoje moći. Istog trena nebo se zabelilo od gustih pahulja, a snijeg se ubrzo zamrznuo u prelepe ledene skulpture. Svaka od njih predstavljala je po jedan prizor iz prošlosti. Voda pamti, ponovi Olaf, objašnjavajući kako led može da nam otkrije šta je nekada bilo. Jedna od skulptura odmah je privukla pažnju sestara. Bio je to mladi princ Agnar u naručju nepoznate devojke. Iznenada iza žbunja se začu nekakva buka. Ana odlomi ledeni mač sa jedne od Elzinih skulptura i posječe rastinje. Družina pred sobom ugleda grupu irvasa i ljudi. Prije nego što su i uspjeli da se snađu, iza drveća se pojavi još ljudi. Zatim su se pojavili i vojnici. Bili su to zarobljeni stanovnici Arendela i ljudi sa severa iz priče kralja Agnara. I nakon tolikih godina dve strane još uvijek su bile zavađene i nisu obraćale pažnju na pridošlice. Između predvodnice, ljudi sa severa, Jelane i poručnika Matijasa iz Arendela ubrzo je buknula žučna rasprava. Ana je iskoračila želeći da ih razdvoji, ali zatočenici začarane šume pomislili su da je ta neznanka došla da ih napadne. Elza s mjesta odluči da upotrebi čini i spreči još veće zlo. Jesi li vidjela? To je bila magija, kaza Matijas. Naravno da jesam, odvrati Jelana. To objašnjava skulpture, reče Rajder, mladi severac. I Sneška koji govori, dodade on kada mu Olaf priđe da se pozdravi. Ana je pokušala da se seti odakle je Matijas poznat, sve dok joj najzad nije sinulo. Biblioteka, drugi portret s lijeva, ti si bio zvanični stražar našeg oca. Matijas je bio oduševljen otkrićem da se kralj Agnar bezbedno vratio u Arendel i da pred njim sada stoje njegove kćeri. Zašto bi priroda nagradila nekoga iz Arendela? Iznenada se oglasi Jelana. Možda baš zato da bi popravila ono što je tvoj narod učinio, reče Matijas, misleći na borbu između severaca i naroda Arendela. Moj narod je nevin, kazala Jelana, mi vas nikada ne bismo prvi napali. Istina će izaći na videlo, odvratio je Matijas. Elza je pokušala da ih primiri. Ispričala im je sve o tajanstvenom glasu za koji je verovala da šumu može da oslobodi čini. Mi verujemo samo prirodi, reče Jelana. Kada priroda govori, mi slušamo. Samo što je to izustila, pred njima sjevnu jarka munja. Duh vatre, viknu Jelana. Plamena lopta pogodila je jedno od stabala, zapalivši ga. Nastao je opšti haos kada je užarena kugla protutnjala šumom, paleći sve pred sobom. Elza je pojurila za njom, pokušavajući da spriječi širenje plamena pomoću svojih ledenih čini. Kada je sustigla duha, ugledala je nešto sasvim neočekivano. Pred Elzom je stajao maleni daždevnjak. Duboko se zagledavši u oči duha vatre, Elza je razumela njegov bol i strah. Ona nežno ispruži ruku, a sićušno stvorenje se uspentra na njen dlan, uživajući u kraljičinom ledenom dodiru. Čim mu je pomogla da se umiri, vatra se ugasila. Tada se začuo neisti glas, a Elza i daždevnjak okrenuše glave u istom smjeru. Neko nas doziva. Ko to može biti? Šta nam je činiti? Upita ona. Kada daždevnjakov pogled odluta u daljinu, Elza je instinktivno znala šta on pokušava da joj saopšti. U redu, prošapta,
moramo da nastavimo ka severu. Prišavši Elsi, Ana je čvrsto zagrli. Elsa ogranu svoju preplašenu sestru majčinim šalom, znajući da će je tako utešiti. Neobična tkanina odmah je privukla pažnju mladih severaca, Rajdera i njegove sestre Hanimaren. Elsa im objasni da je to poklon koji je kraljica Iduna dobila od njihovog oca i jedna od njima najdražih uspomena na majku. Prepoznavši simbole na tkanini, Rajder je odveo sestre do ledenih skulptura koje je Elsa nešto ranije stvorila. Kraljica je uporedila šal sa onim koji je na sebi imala devojka od leda. Bili su identični. To je naša majka. Ona je spasila našeg oca tog dana, kaza Ana. Naša majka je pripadala ljudima sa severa, objavi Elsa okupljenima. Dve zaraćene strane bile su zatečene otkrićem da i neprijatelji mogu pomagati jedni drugima. Sve razlike među njima, sva ljutnja i nepoverenje iznenada su nestali. Elsa reče: obećavam da ću osloboditi ovu šumu i obnoviti Arendel. Dok su sedele uz logorsku vatru, Hanimaren je Elsi pokazivala duhove prirode prikazane na tkanini šala. Kraljica se silno iznenadila otkrivši da postoji peti duh, zvani most. Verovalo se da on povezuje magiju prirode sa ljudima i da je nestao onda kada su ljudi prestali da slušaju. Nekoliko trenutaka kasnije tlo pod njima stade da podrhtava i pojaviše se zemljodivi. Uz Aninu pomoć Elza je naterala strašne grmalje da se odgegaju što dalje od njih. Osjetili su te, došli su po tebe, reče joj i Elana. Nema više čekanja, moram s mesta da pronađem onaj glas, kaza kraljica odlučno. Za Elzom su žurno krenuli Jana i Olaf, ostavivši za sobom neutešnog Kristofa. Družina je ubrzo ugledala nekakvu prastaru olupinu, čija se pohabana zastava tužno vijorila na vetru. Shvativši da gledaju u brod svojih roditelja, sestre su ostale bez daha. Ana i Elza su pojurile prema brodu kako bi ga bolje osmotrile, pitajući se zašto su njihovi roditelji plovili mrkim morem. Nakon što su detaljno pretražile olupinu, jedna mapa pružila im je dokaz da su njihovi roditelji zaista pokušavali da pronađu Aktohalan. Pomoću magije Elza je izvukla vlagu iz starog broda, stvorivši slike putovanja na koje su se nekada davno otisnuli kralj i kraljica. Iznenada Elza odjuri dalje od broda. Za sve sam ja kriva, uzdahnu na ivici suza. Ana odmah dotrča do svoje sestre da je uteši i podsjeti na važnu misiju koja joj predstoji. Verujem u tebe više nego u bilo koga i bilo šta. Elza se tada zavetova da će preći mrko more i pronaći Aktohalan, ali na taj put će morati da pođe sama. Pomoću čarolije ona stvori ledeni čamac koji je otplovio rekom noseći sa sobom Anu i Olafa. Princeza i Sneško bili su ljuti na Elzu što ih je poslala daleko od sebe. Kada je primetila koliko je Olaf preplašen, Ana ga umiri, obećavši mu da ga nikada neće napustiti. Princeza tada spazi uspavane zemljodive, pa hitro učutka Olafa. Ogromni su, prošapta Sneško. Panično tražeći način da im umaknu, Ana primeti da se rijeka pred njima račva. Drži se, Olafe, prošapta, nemoj da paničiš. Potpomognuta dugom granom, ona pogura plovilo pravo ka vodopadu, što dalje od divova koji su gromoglasno hrkali. Kada su udarili o površinu vode, ledeni čamac se raspao u param parčad. Nakon što su se popeli na obalu, Ana upali baklju pa dodade Olafu njegovu šergarepu.
Hvala ti, reče Sneško. Gde li smo to dospeli? Zapita se, namještajući šargarijepu tamo gde je trebalo da stoji. U mračnu pećinu bez izlaza, smrknuto, kaza Ana. Sa jezivim crnim ulazom, dodade Olaf, ugledavši uzani prolaz iza stene. On uhvati Anu za ruku, pa zajedno zakoračiše u tamu, nadajući se da je Elsa dobro. Stigavši na sever, Elsa je stala na obalu mrkog mora i odlučno pogledala ka drugoj obali koja se nazirala iza kolosalnih talasa. Duboko udahnuvši, kraljica je pojurila površinom vode, dok su joj se pod stopalima stvarale ledene pahulje. Ipak, snaga talasa odvukla ju je pravo u tminu morske utrobe. Duboko ispod površine vode sjajna munja osvjetlila je strašnog vodenog gata. Duh vode doplivao je do Elze, pogledavši je pravo u oči, a zatim je nestao sa narednim bleskom munje. Elza je isplivala na površinu i popela se na santu leda koju je stvorila. Izronivši iz mračnih dubina, stvorenje je smrskalo led, zbacivši kraljicu nazad u podivljale talase. Elsa baci čini i stvori ledene uzde, koje je najpre prebacila preko vodenog stvorenja, a zatim mu je naskočila na leđa. Kada su stigli do druge obale mrkog mora, tajanstveni glas i dalje ju je dozivao prema Aktohalanu. Elsa je znala da će tamo otkriti istinu o borbi između severaca i naroda Arendela i da će tada najzad moći da oslobodi ljude i začaranu šumu. Kraljica je ubrzo otkrila ono što je u dubini duša oduvek znala. Aktohalan je lednik, zaleđena rijeka. Glas ju je sve jače dozivao. Čujem te, dolazim, povika Elsa. Čim je stigla do lednika, oslobodila je duha vode i on se vratio u mrko more. Kada je prišla ledniku, ugledala je pećinu. Sledeći glas koji ju je dozivao, Elza je zakoračila u ledenu pećinu. Dok se probijala sve dublje kroz mračne odaje, vešto je zaobilazila brojne prepreke, rješena da po svaku cenu stigne do tajanstvenog glasa. Najzad, kraljica se obrela u ogromnoj podzemnoj prostoriji, po čijim zidovima i tavanici su poigravale mutne slike. Elza nije razumela njihovo značenje, ali kada je zapevala, nekoliko slika se izoštrilo i postalo kristalno jasno. Bili su to prizori iz prošlosti. Žena koja ju je posmatrala i glas koji ju je sve vrijeme dozivao predstavljali su sećanje na njenu majku, kraljicu Idunu. Slušajući riječi pesme koju je majka pevala, Elsa je shvatila da ju je Iduna dozivala kako bi ona najzad postala ono što joj je oduvek bilo suđeno. Njene čudesne moći su narastale i bujale i tada joj se ukaza njena istinska sudbina. Elsa se preobrazila u snježnu kraljicu. Van sebe od oduševljenja, Elsa je svojim moćima prizivala na desetine sećanja, tražeći u prošlosti odgovor u vezi s tajnom koja se nadvila nad začaranom šumom. Iznenada nešto se dogodilo. Onoga trena kada je najzad pronašla zaprepašćujuću istinu o lažima u koje je do tad verovala, Elzu je okovao led. U posljednjem trenu, malo pre nego što se pretvorila u ledeni kip, kraljica je u očajanju poslala Ani poruku o onome što je saznala. Sa druge strane mrkog mora, Ana je zajedno sa Olafom čekala u pećini. Odjednom do njih je stigla Elsina magična poruka u vidu sećanja predstavljenog u ledu. Ana je najzad saznala gorku istinu. Nekada davno njihov deda napao je ljude sa severa, izazavši tako bitku nakon koje su duhovi bacili čini na šumu
i obavili je neprobojnom izmaglicom. Ana je morala da ispravi prošlost. Dok je odvodila Olafa, Snješko iznenada zastade. Kada ga je pogledala, Ana je primijetila da sa njegovog tijela otpadaju grudvice snijega. Bio je to jasan znak da Elsina magija slabi i da je njena sestra u ozbiljnoj nevolji. Ana čvrsto zagrli malenog Snješka. Volim te, nježno kazala, suzdržavajući se da ne zaplače. Kada je Olaf nestao, Ana je znala da više nema ni njene sestre. Sedela je sama i njema, paralisana mislima o životu bez svoje voljene Else i svog omiljenog Snješka. Princeza je duboko udahnula. Morala je da bude snažna i učini ono što joj je srce govorilo, da sruši branu koja je predstavljala simbol mržnje i izdaje. Njen deda ju je izgradio kako bi na prevaru zadobio poverenje ljudi sa severa. Ana je bila svesna da će razuzdana voda preplaviti i uništiti njeno voljeno kraljevstvo, ali to je bio jedini način da oslobodi severce i žitelje Arendela iz začarane šume. Kada je na obali reke ugledala usnule zemljodive, Ana je iz sve glasa povikala: budite se! Stražni kameni gorostasi tromu su se uspravili, a onda su se dali u poteru za princezom koja ih je povela pravo ka brani, vijugajući vešto kroz lavirint žbunja i drveća. Taman kada su se spremali da je ščepaju, do Ane su dojahali Kristof i Sven, spasivši je u posljednjem času. Kada su se domogli brane, tu ih je čekao Matijas koji je pokušao da zaustavi Anu. Vaše visočanstvo, šta to radite? Upitao je zaprepašćeno. Za Arendel nema budućnosti dok ne ispravimo prošlost. Kralj Runard nas je sve izdao, objasni mu ona. Moja sestra je dala svoj život za istinu. Matija se nakratko zamisli, a zatim pristade da joj pomogne zajedno sa svojom vojskom. Ana je jurnula pravo ka centru brane, izazivajući zemljodive. Bacite kamenje, povikala je. Dok se brana rušila pod njenim stopalima, Ana je pojurila ka Matijasu i skočila. Da je Matijas i Kristof nisu uhvatili, za tren bi se survala u provaliju. Istog trena Anin nesebični čin doveo je do čudesne promjene u reci Aktohalan. Led koji je okovao Elsu počeo je da puca. Kraljica je uzjahala vodenog ata i pojurila pravo ka Arendelu. Sada, kada je brana bila porušena, džinovski talas valjao se ka selu preteći da ga uništi. Elsa i vodeni at dojahali su do kraljevstva taman kada se talas nadvio nad kućama. Pomoću svojih čudesnih moći kraljica je istog trena zamrzla vodu, spasivši Arendel strašne sudbine. Istovremeno se povukla i tajanstvena ismaglica koja je obavijala začaranu šumu. Prokletstvo je uklonjeno, a zarobljeni severci, stanovnici Arendela, najzad su bili slobodni. I baš poput magične izmaglice, razvejan je bio i bes između dve nekada zaraćene strane. Oba naroda slavila su svoju slobodu u slozi i ljubavi. Iskričave pahulje zablistale su pred Aninim očima, vodeći je u pravcu fjorda. Kada se pred njom ukazala Elsa, oteo joj se uzdah i ona pojuri ka sestri, čvrsto je zagrlivši. Obe su shvatile da su uspjele u svom pohodu zahvaljujući slozi. Elsa je pronašla spokoj u šumi gdje će vladati kao snježna kraljica okružena čudesnim duhovima prirode. Ana će se vratiti u svoje voljeno kraljevstvo kao kraljica Arendela. Uz pomoć duha vetra, Elsa je vratila Olafa u život. Maleni Snješko poskakivao je od radosti kada je ponovo ugledao svoje drage prijatelje. Prava je sreća da voda pamti, uzviknu Elsa. Svi ste na okupu, oduševi se Olaf.
Iznenađenjima tu nije bio kraj. Kristof je kleknuo pred Anu, dok mu je u ruci blistao prsten koji je sve vrijeme krio u džepu. Volim te svim srcem, hoćeš li da se udaš za mene? Da, kaza Ana. Nekoliko nedelja kasnije, zajedno sa ponositim generalom Matijasom, kraljica Ana stajala je pred svojim narodom. Podarila im je prelepu skulpturu njenih roditelja iz mladosti, koja je predstavljala simbol mira između žitelja Arendela i ljudi sa severa. Naše zemlje i naši narodi sada su uvek povezani ljubavlju, kazala ona ponosno. Dok su okupljeni slavili, pojavio se duh vetra. Imam poruku za moju sestru, reče Ana, pružajući mu kovertu. Duh vetra preuze poruku noseći je ka začaranoj šumi. Elsa je nestrpljivo počela da čita. Asocijacije u petak uveče, pisala je. Nemoj da kasniš i budi bez brige. U Arendelu je sve u najboljem redu. Opusti se i brini o šumi. Volim te. Elsa se osmijehnula. Iako su živele daleko jedna od druge, sestre su bile bliskije nego ikada pre. Snježna kraljica uzjahala je vodenog ata, pa su zajedno pojurili preko mora, kao jedno. Osjećala se slobodno i istinski srećno, jer je znala da su njena sestra i ona sada upravo tamo gde im je oduvek i bilo suđeno da budu.